se mai la ngoye tela come foili. Kati notification kutali wegili boni. Shiko tatare di halakaya piti boy. Di picture na te view wasta WhatsApp on this boni. Si for ina nyele di lokon koma mtala wano. Lokon sinela ka chata yena watu. Kate wa wano no. Nenda pa e pasani wa wano na. Are you the one you make your, yeah, can you,
Yo, Michaels. Anangubonile mina kurifele loyi wanichitela nenta pare Tati sola loy. nenta pare Asha Tati so Tati sola loy. Asha Yo, Michaels. Anangubonile mina kurifele loyi wanichitela nenta pare Tati sola loy. nenta pare Asha Tati so Tati sola loy. Asha Tati so Tati sola loy. Asha
Rinqingho ra n'wansati u nga hlamuli a va hembi, foni ya n'wansati a yi khomiwa va hembi. Rinqingho ra n'wanuna u nga hlamuli a va hembi, foni ya n'wanuna yi khomiwe a va hembi. Rinqingho ra n'wansati u nga hlamuli a va hembi, foni ya n'wansati a yi khomiwa va hembi. Rinqingho ra n'wanuna u nga hlamuli a va hembi, foni ya n'wanuna yi khomiwe. Tati sola loyi loko u lava peace n'wana mani u nga koni, sona n'wana mani u nga ringeki. Loko u lava peace n'wana mani u nga koni, ti humele ka sona n'wana mani u nga ringeki. I vukangukangu ka hinkwako lomu mabyaleni loyi u kanga loyi. I vukangukangu ka hinkwako lomu mabyaleni loyi u fasa loyi. Makoemos wanna go see my lang when you tell her call me phony. Got the notification kutsaliwe kiliboni. Shiko tatarini halakaya piti boy. The picture not if you want ka WhatsApp on this boni. Si foi na nyeleti lokon komak chala wano. Lokon sinela ka chata yena watlo. Kate wa wano no. Ninta pari. Na epasani wa wano na. Ninta pari. Prichete wa wano na. Ninta pari. Charlotte wa wano na. Ninta pari. Rinqingho ra see my lang when you tell her call me phony. Got the notification